Azır barın armından uktun aral parucu olgun eki torgoydu. Bul жерде qarab turamın boru çapkın karga karavay bizgeden nasip jol boldu. Uşuncha meyman çolundun aytayım dep oylordu. Oy salat degen tabulat içine bolçap koysomor bolboydu. Oğul canımdı da qarayımın, sol canımdı qarayımın. Facebook'tan görüşkün dalay tanır göstör var. Aliganıp koy degen tarıngan geçen sözler var. Kuday tara buyursan aldıda dalay gepler var. Uşuncha geldim kaşında aytayın anda salamdı. Geçirip kayda jürdünüz İsabay gen amandı. Siz çok baştay almay, ayavay bütün kaldın eldarı. Siz eşikten girip gelgende soktu boş o celdarı. Antkenin özü üstte yakalar dem verip dursa bu celge kuvanat eken eldarı. Sizlerdi görüp bakılda, ırdayından da mendarı. Tetiği tördü karasam, törevay zurdu karıp baykemiz. Bul жерде жылаңач kızlar birleşip azır arak kuyup süyleşip ekin acıgan temiz. Erkerek çıkıp gitmesek biligi alıp süyüne o kudret degen bala var lökörün üstünce tek tübüne. Oşolduktan bugün bir gelgen andan ırdaylı. Aktı degin bul жерде bergende andan ırdaylı. Uşul жерге gelgendir eş tartpagılarının kaygı. Buna kudret inim çakırıp koy desem boluy bakırıp toydu başlap belirtip alıp geldin asılıp Kırgızstan kalgan turbaylı kılımdanınday çakırıp antkeni Kırgız ölörünün kılımdan gelgen atılıp ölörün bolsa bul жерге elde kaymok belen koy çaşırıp elim ağdayımdı karasam internette koşulgan joluvarları gelişti. Sotkadan takır düşkümen bunda koduvarları gelişti. Barakçasında dostordum ağdayından görende oyuvarları gelişti. Instagram, Facebook deydeken oşo bilen taptak roğurluları gelişti. Anda ben aytayım bul жерге sözümdü andan negizki. Dişine kulak salıp kula mendey bakıldagan jegişti. Buna kompüter betin sen karap, sotkamdın betin men karap. Azır barыбыздан internet el karabay jeri karap. Үйгө meyman çakırsak gelgen bolup dep surayt. Çaypayın barmı demesinden wifi'ın barmı dep surayt. Oşolduktan çok ballar bolsa meydede çıkımda hayvanları көп surayt. Oşolordun barыбыз mına gönüp kalgan çağımız. İnternette barına ölüp kalgan çağımız. Ayra jokmen kip çoğulup ayra jilgap turgan çağımız. Koşulup alıp uşintip ırdap kalganday çağımız. Mına o Facebook'tun içinde, internetin yüzünde, Instagram'ın yüzünde türkün canlar var. Canlılıklar andan var, kanlılıklar andan var, videolar andan var, mini oylar andan var. İlim algan başka sürekli ili oylar andan var. Mana okşo ırgılıp törgüp atkan andan var. Jaşılın gidip barısın bölüp atkan andan var. Başka süret çaptap alıp andıp bir bölüp atkan andan var. Çappay kalsa birbirin sögüp atkan andan var. Kucaktab alıp süretin ölüp atkan andan var. Akıldın gelip kasışıp kazıuçular andan var. Makalasını çıkarıp жазуучулар andan var. Digin acı oluruz baş bolup kaçuuçular andan var. Bari jaman debeyin plusları darı var. Bari jakşı debeyin internetin içinde minusları darı var. Жылаңач katıncı verip virusları darı var. Dağı jakşılıkka çakırgan akılmanıldары var. Жөн жаткан eldi koz koşup çan salıp atkanları var. Büyönün ayın koz koşup çan salıp atkanları var. İlgerikisinde ayıp maklanıp atkanları var. Kılgan işin kokuydu aktanıp atkanları var. Udaşlı çıkkan süretin cüktep atkanları var. Ukmuşkay sulu eken dep tiktep atkanları var. Eli getirip geçsem de izlep atkanları var. Ayalanıp
kalsam de kudretli gönlün tüzde vatkanları var. Жақшылық қалмыш елдеп, чақыру атқандары бар, жазғы түрде барында бақыру атқандары бар, 40 жаштағы аялдар қыз кестегі сүретін қойу атқандары бар, қарап алып аргүлдер жору атқандары бар, дағы бар, интернеттің içinde толғын тоқой бары бар, жашыда бар, қары бар. Қысқасын іздесеңер ал жерден толғын тоқой табылар. Мұнағы елдің қашындағында отырған бүгін бақытымыз тұрбайы бір сатырдай кетендеп қашындағы жас жігіт тарта өлген ыңғайлы анткен келген екен бұл жерге келді дағы бой сыйрайлы мынау фейсбук деген бала кет екінші саға кірмейін деп мен күн сайын бұлам аракет ан сайын бұлам жамышып ан сайын бұлам табышып күні түн жүрем içinde көзімдің майын ағызып бирок жақсы жери бар екен момундай адамдар менен таанышып билибиз күч кубаттыдай алышып ошондой болсун кылайын бүгүнкү интернеттеги досторум мен силерге айтарым тартпагыла ачкачан жамандыктын дой муңайым жамандыктын таптакы баспагыдан кылайын силердин бакыт таалайыңарды мен да жараткандан дой сурайын эмемнен айталы убакыт болсо кайталы жанатадан мен дагы уга бериппей чарчады менин көрүм жамакта келген мейман карасам көңүлүн ою тамакта ошондуктан айтарым койгон соң тамак адатта болбосо жолуга турган кесилер бар айтыла турган сөздөр бар мунагы качан бүтөт деп тиякты карасам жаман көргөн кесилер бар ошондуктан күйрөп койгонго мустакылым менен кетейин акта дедим бар кезде сыйым менен кетейин келген жака жетейин анда башка нетейин акырында барганда кечкирде канатта кайраңында берсиздер мунагы отурган самада кашыгардан ушинтип бакырдай берсем жарашат жүрөгүмө жан дүйнөгө жакындай берсем жарашат оозундагы сөздөрү кимдер айтып талашат ушинтип сөздөр коюлса кептегендин белгиси фейсбукта чогулткандар эстегендин белгиси азала канча ийгендер бакылдабай жеңишпей кеттегендин белгиси ошондуктан эсен аман болууна акылың айткан ойгуна интернеттин жолунда жол кармашып аткан болгуна ынтымак болсун биринчи кадам баардыгы келет ордуна менин жактаган өрүмтүгөндү гана бир ада канча Жеңишбек Жумакадыр анда эмесе сыйлык тапшыруу азыр баштай берсек бисмилла деп таксыр акебизден баштабасак аябай жакшы сөздөрдү айтып кыргызда сөз баккан инсандардын бири анда эмесе Facebook социалдык тармагынын колдонуучуларынын тандоосу менен жылдын мыкты акыны Жеңишбек Жумакадыр сыйланат.